Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai Daralun Mandum. Bemi. Nyan Syaralun Masjid orang kaitul. Nyo kejadian di Tangsi. Aceh. Bemi. Nyo kaitul masjid. Nyo syarat-syaratnya tinggal pukli poing-poing. Kapte Bemi kapte. Boleh malah itu. Nyo kejadian di Kurnuke Tangsi. Nyan Syaralun Mandum. Nyo harus hati-hati PKI karena ada Aceh. Ya nak kalian, ya mimbar habis itu. Bemi pukon, bemi. Pukon itu. Hai, Bang Dun, bemi bemba itu. Bemi guys. Ya mimbar, kalian. Ya kata sebab orang apa? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.